Kunan día devoción matutinanchik niwanchik Dios pa yachay ninchus o manchayri runa yachay ninchus nispa. Maken astawan importante kasan causa ninchikpa. Chayta yachachiwasun kunan día apóstol Pablo kay libro de Primera de Corintios capítulo 2 versículos 6 y 7 pi. Maypi niwanchik chaypi noganchik parlaspaga. Noganchik mana kaypachak yachayninmantachu parlasun, manchayri, astawan noganchik parlasun Diospaj, kaypacha hamusqanmanta. Mayqinchus wakichisqa karqa, manaraq kaypacha ruwasqa kasaqtin. Diospaj hatun ayminpi, k'achayninpi, kananchikpaj chaymanta nispa. Runa, viejo runaña ya munasqa kuyamasi payqa trenpi viajasarqa. Hinapitaq joven repararqa imaynataq runa hap'isarqa libruta yana tapayuqta. Hinataq kay joven nerqa imapaq chay Bibliata qan leesayki mana sirvinchu chay cuentos hinalla nispa. Chantaqa nerqa noqa waq librusta yachachispa kasayki. Más bien ima sutiyki tarjetaykita número de telefonoykita qoway noqa waq llamusayki nispa. Kay viejo runata haywarqa tarjetata chaypi nisarqa payqa kasqa doctor Paul Pasteur karqa. Entonces paypi nerqa kayqa hatun yachachi. Payqa aska yachan, tukuy científicos payqa escuela yachachi director karqa. Ashwan cosa kay pachapi munasqa kuyamasi aska yachayniyuq kan, kayqa wales Diostatapaq, pero astawan importante niwanchik. Sapa uqninchik mask'anata chay sabiduriata yachayta Diosninchik tatamanta. Maypita riyatisun kay Diospaq qillqasqanpi imaynata nirqanchik qayna día. Ama qunqaychu, wales kay pachapi tukuy profesión niyuq kay, pero mana nimamanta sirviwanchikchu sichus noqanchik mana ashka sabiduriawan tratasun runa masinchikta munaspa chantapis apaspa Diospaq evangelionta. Imataqan kutichiyki Diosninchikman. Diospaq yanapayninwan kanachik kunan día.